Ibi byiza nshuti bakunzi bateho Barasa Network. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing. Amakuru aturuka muri kara gace avuga ko inama ngo zagenze neza, ariko izo nama zabaye nizo gutegura ibiganiro bya tekinike. Gusa bakavuga ko ntibiramenyekana neza niba Witkoff na Kushner baragiranye imishyikirano itaziguye n'abayobozi ba Iran. Ingingo nyamukuru zaganiriwe nk'uko bivugwa i Doha nuko bifuje ko uko ibintu byari bimeze bakimara gusinya ya masezerano y'ubwumvikane MOU ariko byagenda bakareka inzira y'umuhora wa Hormuz ikaba nyabagendwa, imitungo ya Iran yafatiriwe igatangwa, n'ihagarikwa ry'imirwano muri Libani rikubahirizwa. Nibyo bavuze kuri uyu wa gatatu, ariko ntibiramenyekana neza niba uyu Witkoff na Kushner barabonanye imbona nkubona amaso ku maso n'abayobozi cyangwa bari bahagarariye Iran muri imishyikirano ya Doha yabaye kuri uyu wa gatatu. Uziko byari byasubitswe kubera iriya mirwano yari yongeye kuba hagati y'ingabo z'abanyamerika n'ingabo z'abanya-Iran cyane nyuma yuko barasanya cyagihe hariya mu muhora wa Hormuz. Urumva hagati aho uwitwa J.D. Vance, uyu ngura biziko ari vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko President Donald Trump bishoboka ko yakongera gukoresha imbaraga za gisirikare niba Iran ikomeje kwinangira, niba Iran iri muri gahunda yayo yo gukomeza gucura intwaro za kirimbuzi, gahunda yo gucura intwaro za kirimbuzi, cyangwa ikabangamira ubwikorezi bw'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Vance yavuze ko abahuza baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran na Katari n'ibindi bihugu barimo kuganira ku ntambwe zizakurikiraho nyuma y'ibikorwa bya gisirikare by'abanyamerika, harimo ibitero baheruka kugaba kuri Iran. Nabonye rero hano tekinike ishinzwe nyine kuganira y'abanya-Iran bavuga ko bagiriye inama muri Katari. Barimo kurebera hamwe ubwabo nyine barebera hamwe ibijyanye n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze, byo twavuga violation Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze, cyangwa se ibyo yarenze kurenga ku byo bari bumvikanye. Hanyuma banumvikana ko bagomba kongera kubaha biliyoni 6 z'amadolari ya Amerika z'umutungo wangiritse. Urumva President Donald Trump we yongeye kwikomanga ku gatuza, avuga ko ingendo zo mu mazi zinyura mu muhora wa Hormuz, urumva ngo zageze ku rwego rwo hejuru kandi rushimishije. Anavuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizagabanuka cyane. Gusa iyo ugenzuye ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, iyo barimo bameranye neza, bari mu biganiro nta kurasana, uriya muyoboro wa Hormuz wafunguwe, ibiciro biramanuka cyane, biramanuka ku buryo ubu ngubu ngira ngo akagunguru ka peteroli hari aho kari kuri 69, hari aho kari kuri 70, hari aho kari kuri 72 y'amadolari ya Amerika. Ubona rero ari ibintu birimo mu by'ukuri ibigihenze, ntago bita bigabanuka ako kanya. Abantu babyumve neza ko bidahita bigabanuka ako kanya. Uyu nguyu vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, J.D. Vance, asobanura ko President Donald Trump, ngewe uko mbibona, yiteguye kongera kurasa Iran mu buryo bukomeye mu gihe itazubahiriza ibikuye mu masezerano. Ahanini bishingiye ku bintu navuga ko icya mbere ni kubuza Iran intwaro za kirimbuzi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uguhagarika ibikorwa bya Iran bisa no ibyo Amerika byita ngo ni ibikorwa by'iterabwoba, byo kuvuga ngo umuhora wa Hormuz nitwe tugomba kuwugenzura, ibikorwa by'ubucuruzi. Icyo ni icya kabiri. Ikindi ni ingamba zikomeye za politiki ya Trump, iyo ngiyo nayo turaza kuyigarukaho. Urumva aho usanga afite ingamba ze za politiki ze ihariye. Wenda duhere kuri iki cya mbere, kwanga ko Iran itunga ibitwaro bya kirimbuzi. Amerika bivuga ko ifite umugambi wo gukumira burundu ko Iran igira ubushobozi bwo gukora cyangwa gutunga intwaro za kirimbuzi, ibyo bita nuclear weapons mu rurimi rw'icyongereza. Ibi bisaba ko habaho kugenzura byimbitse ibikorwa byayo. Urumva ikindi kiriya kijyanye nuko Iran ivuga ko ari igomba kugenzura umuhora wa Hormuz, ndetse ikazajya inasoresha amato aca mu muhora wa Hormuz. Icyo kintu Amerika ntigikozwa. J.D. Vance we avuga ko mu gihe Iran yagerageza kongera kubaka porogaramu ya nucleaire, igashotora abaturanyi bayo cyangwa igateza imvururu
mu muhora wa Hormuz, ubuyobozi bwa Trump buzahita busubukura ibitero bya gisirikare burase kuri Irani, urumva nta kuzuyaza kandi bakoresheje ingufu nyinshi. Ikindi tugarutse ku ingamba za politike za Donald Trump, we ingamba zibona zitandukanye n'iz'abamubanjirije, kuko we ashaka kwerekana ko ari we gihangange mu baperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva uyu muperezida agaragaza ko leta ya Amerika yo ivuga ko ikintu ishyize imbere ari inzira y'ibiganiro, urumva ariko ikaba itegeka Irani ko igomba kubahiriza amasezerano bamaze kugirana ya yandi ya MOU. Noneho yamara kugira ngo Amerika yiyerekane ko ariyo igenzura ubukungu bw'isi, ko Irani nta jambo igomba kugira hariya, kubera ko ibicuruzwa byose bica hariya bifitiye akamaro isi. Ni ukuvuga ko Amerika ni ukuvuga ngo ubukungu bw'isi wowe urinde kugira ngo ubuhagarike abantu bajye mu bibazo. Izo ni ingamba za politiki za Donald Trump ashaka kwerekana nk'umuntu uzajya hari akavuga ati njyewe hari igihugu cyari cyarabangamiye abatuye isi mu bijyanye n'ubukungu, ubucuruzi ntibwakorwaga, bari bashatse gushyiraho amahora nako gushyiraho imisoro n'iki, njyewe nk'umuntu w'umunyembaraga ndaza ndababuza. Urumva aha rero mu gihe abanya-Irani bakubeshya bakavuga ati umuhora wa Hormuz turawufata nk'intwaro, urumva twebwe nk'Amerika tugomba kubabuza. Icyo gihe Donald Trump bivuga ko bamwe mu batuye isi bazavuga ati wa muntu yaraturengeye, ibintu byari bikomeye, aho umuhora wa Hormuz Irani yari wigaruriye ikanga ko ibicuruzwa biwucamo bikajya hirya no hino ku isi. Mbese ni nkaho isi Irani yayifasheho bugwate, hakaza umuntu w'umunyembaraga ariwe perezida wa Amerika. Ahangaha we avuga ko azongera agahita akoresha ingufu, igihe Irani yahirahira ikavuga iti hano turahakoresha nk'intwaro. Uribuka ko uwigeze kuba perezida w'Uburusiya witwa Medvedev yavuze ngo umuhora wa Hormuz Irani yawukoresha nk'intwaro irusha ahubwo bombe atomique cyangwa bita nuclear weapons, intwaro za kirimbuzi. Ni ukwerekana ko Irani hari ahantu ihafashe ikahagumana isi yose izajya ipfukama, Amerika nayo ipfukame. Amerika rero ahangaha bivuga ko Donald Trump nk'umunyembaraga hazajya akoresha ingufu za gisirikare barase, n'abarasa Irani nitsindwa abatuye isi bavuze ati yadutsindiye umuntu wari utangiye kudufata ku gakano, watumaga tudashobora kugira gute kubona ibyo dukeneye by'ibikomoka kuri peteroli. Hagatangwa uzi ko ibikomoka kuri peteroli ubundi bakubwira ko niyo soko y'ibintu byose, kuko iyo ibikomoka kuri peteroli byatumbagiye n'ibicuruzwa bindi biratumbagira, transport igahenda n'ibintu byose bigahenda, ubuzima bugahenda cyane. Ni ukuvuga ko rero bazajya bavuga ati hari umunyembaraga witwa Donald Trump, hari igihugu cyashatse gufata umuhora wa Hormuz, uwo muhora kiwugira intwaro gishaka gutuma ibicuruzwa bidacaho hano, haza umunyembaraga atuma ibicuruzwa bihaca. Noneho umuntu akajya avugwa, garagaza uburyo nyine urumva Donald Trump avuga ko azongera kurasa Irani mu buryo bukomeye nitubahiriza ibijyanye n'amasezerano Irani yasinyanye na Amerika, amasezerano y'ubwumvikane MOU, mu gihe hategerejwe ya minsi 60 ngo batangire bige ku bijyanye n'ubutare bwa uranium aribwo bushobora kuvamo ibitwaro bya kirimbuzi. Aho Amerika ivuga ko itazigera yihanganira Irani ko itunga ibitwaro bya kirimbuzi. Ndega buriya ibyo byose Leta Zunze Ubumwe, yego nabyumvise, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuvuga ibyo byose, ariko se kugira ngo bazayirasaho iyo igifite ibirindiro hariya mu burasirazuba bwo hagati yo ibure kubasubiza. Iyo Trump avuze ibyo bintu nk'ibyo ngibyo abarimo guteza akaga biriya bihugu birimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umenye ko Amerika na Irani ku bushobozi Amerika ifite amafaranga menshi, yego irayafite. None se muri aya masezerano ntibemeranyije ko Irani izahabwa umutungo wayo wari warafatiriwe nayo mamiliyari menshi atandukanye? Ni ukubera iki se? Nuko Irani ibona ko nayo iri gushirwa mu bijyanye n'amafaranga, urumva? Yego ibyo ngibyo birumvikana, ifite ubushobozi bwinshi, nubwo hariya nayo yahuye n'umuntu wihagararaho ari w'umunya-Irani. Umunya-Irani yihagazeho hariya abiza umunya-Amerika icyuya, ariko intambara ikomeje, yaba y'amafaranga n'intwaro n'ibiki byose rwabura gica. Ariko buriya wowe witegereje
buriya reka nkubwize ukuri, reka wenda mvuge ku busesenguzi bwanjye ngiye nitegereje ubwanjye mbona nta kintu perezida Donald J Trump yazaniye isi, nta kintu perezida Donald Trump yakoreye abanyamerika wavuga kigaragara kuri manda ye, usibye kwandika mu bitabo nk'umuntu wateje akaduruvaye kuri uyu mugabane. Azandikwa mu bitabo, nakubwiye gukuna azandikwa mu bitabo, azandikwa mu bitabo nk'umuntu wahagaritse. Mu cyo shaka kukubwira ibintu nabisobanura ko ari bitatu. Umuntu wahagaritse igihugu cyitwa Iran cyari gifite gahunda yo gucura igitwaro cya kirimbuzi. Icyo ngicyo nicyo Donald Trump ashaka kwandika. Tubanze turebe nubwo abishaka se birimo gushoboka. Oya, we abona ko bizashoboka. Urumva? None se Donald Trump ntavuga ko agenda ahagarika intambara hirya no hino ku isi? Zirahagarara. Ati nahagaritse intambara, abantu bari bamaze imyaka 30 barwana, ati bafitanye amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo. Ati nahagaritse intambara sinzi handa avuga ya Ukraine n'Uburusiya, ntabwo irahagarara. Ati Pakistan na Afghanistan ati narabiya ahagaritse. Urumva? Donald Trump ngiye kunumubona nubwo ishyirwa mu bikorwa, gusa hano nemeranya nawe ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo avuga, kuko nk'ubu muri intambara ya Iran diri hari nuko we ashaka kugaragara nk'umuntu wakoze amasezerano meza na Iran, ibyo Obama atashoboye, abamubanjije batashoboye. Akazandikwa mu bitabo ko yahagaritse gahunda ya Iran yo guca ibitwaro bya kirimbuzi, Iran itazigere ibikora. Urumva? Erega buriya icyakabiri reka nkubwire byo gusobanura. Icyakabiri akagaragaza ko Iran yari yarafashe umuhora wa Hormuz nk'intwaro. Urumva? Ibicuruzwa ishaka bigahita mu mato, ibyidashaka nibihite. We akagaragaza ko nk'umuntu wahagaritse iyo gahunda ya Iran isa nk'iterabwoba yo kuvuga ngo tuzajya reka ibicuruzwa dushaka bihite binini bihite, cyangwa Amerika nidushotora duhite duhagarika burundu abatuye isi bahure n'ibibazo n'ubukungu kuko babuze ibikomoka kuri peteroli. Urumva? Cyane icyo nagisobanuye. Ikindi rero kuri politike ye yo kwerekana ko ari umunyapolitike ufite ijambo, ibyo avuze abihuza n'igisirikare, waba uri Iran cyangwa undi ari wese utagendeye ku byo ashaka akakurasa, akagukubita igihe icyo ari cyo cyose, bikaba ngombwa ko wowe wemera amasezerano. Ibi nibyo navuga ingamba za politike za Trump zisa nkaho zikomeye. Reka nkubwize ukuri kugiye cyangwa icyo mvuga twemeranya ngiye nawe, birabyo kuvuga ibintu yamara kubivuga akerekana mbese akazandikwa mu bitabo neza, ari gushyirwa mu bikorwa rikabura cyangwa rikazagorana. Kugiye cya Obama muri 2016 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byasinyanye amasezerano, na amasezerano yitwa JCPOA. Amasezerano yari ayo kugenzura uburyo aho ibisasu byakiri, niba Iran irimo gutunganya uranium ngo izavemo ibisasu kirimbuzi. Ayo masezerano si kubwa Obama se? Yego. Yes. Barabyumvikanye. Aya masezerano rero Donald Trump ntabwo yemera. Yego nibyo nkubwira. Donald Trump avuga ko Obama yasinye amasezerano adafatika atari meza. Yego. Ayo masezerano barayasinye, ndetse n'inzego zibishinzwe zijya kugenzura Iran zisanga kuko ntabwo iratunganya, ntabwo irimo gutunganya ubutare bwa uranium, ahubwo ubwitunganya nubwo kuyifasha mu mashanyarazi mu tuntu turi aho ngaho duciriritse. Ibyo ngibyo biremerwa. 2017 Donald Trump harya se bwo yagiye ku buyobozi bwa mbere. Yego, bwa mbere agiyeho ibyo bintu byose niyabisandaguje. Iran amasezerano yari yarumvikanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwa Obama agasenyuka. Hanyuma Iran igahita ivuga ati turabona rero hano batari mu murongo wacu, byo twumvikanye n'ibikunda, bahita batangira gucura ibyo bitwaro kirimbuzi nkuko bari barabitangiye kera nyuma Obama batarasinyanye ayo masezerano. Ubwabyo uko si ugutsindwa kwa Trump. Ibyo yasandaguje muri manda ye ya mbere ntabwo uwaje kuyobona yari buze ngo abishyire mu bikorwa gira icyakora. Avuga ko amasezerano yasinywe ku bwa Obama, ayavuze yes, ku bwa Obama atari amasezerano meza. Urumva? We avuga ko atari amasezerano meza. Icyo avuga ko ari amasezerano basinye na Iran atari amasezerano meza. Kuri we nicyo cyatumye yongera kurasa, avuga ati twebwe tuzashaka amasezerano meza. Ikindi nakubwiraga rero, uyu mugabo nakubwiye ngo nta kintu yigeze ageza ku banyamerika. Donald Trump nuze Obama ari ku butegetsi yasinye amategeko atanga ubwishingizi ku mamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyamerika. Hanyuma rero Trump ya mafaranga yagendaga ku banyamerika abatangira ubwishingizi bafite amikoro aciriritse, yahise abikuraho byose arabirindimura bita hasi. Ubwo noneho Obama care
none ahubwo icyo yakoze nta kindi yatangiye gushyira ibihano ku bantu batishyura ubwishingizi mu kwivuza aravuga ati noneho mwebwe uzajya utinda no kubwishyura duhite tugushyiriraho ibihano. Ibyo bintu byose biragaragaza abanyamerika ntibishimye, yewe n'isi ntiyishimye. Ni Trump wafashe Amerika USAID yikuraho. USAID yatangaga inkunga mu bihugu byinshi bya Afurika, ubu ngubu tuzi abana b'abanyafurika barimo gupfa bazira yuko izi nkunga zahagaritswe, abatakaje akazi. Abo bantu bamukunda ntago bamukunda, ariko tugarutse ku biriya bya Obama na ntuzana by'amasezerano ibyo wenda n'ibindi, ariko abanyamerika bamwe bamutoye bavuga ngo America first, make America great again. America first. America mbere ya byose ibindi nta kintu bibabwiyeho. Tugarutse kuri aya masezerano, President Donald Trump we yavuze ko amasezerano ya nucleaire Barack Obama yagiranye na Iran ni mu mwaka kwanza ni mu mwaka wa 2015 ari mabi cyane kubera ko atagarukaga ku mishinga y'ibisasu bya misile, ibyo bita ballistic missile, cyangwa ngo ahagarike imyitwarire ya Iran yo gufasha imitwe yitwaje intwaro mu karere. Trump yanenze ko ayo masezerano yemereraga Iran kuzongera gukora ibikorwa byayo bya nucleaire nyuma y'igihe gito, bakabakuriraho n'amafaranga y'ibihano. Urumva amafaranga bari barafatiriye. Aya masezerano yo icyatumaga yanenga, yavugaga ko amasezerano ya Obama ntiyigeze agira icyo avuga ku mugambi wa Iran wo gukoresha ibisasu bya misile. Urumva? Akongera akavuga ko Trump ntiyishimiye ko imwe mu mipaka yashyiriweho programu ya nucleaire ya Iran yagombaga kurangira nyuma y'imyaka 10 cyangwa 15, bigaha Iran inzira yo kongera gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Urumva? Ikindi bavugaga ko amasezerano ntiyazitiraga Iran ku nkunga iha imitwe bita ngo ni imitwe y'iterabwoba cyangwa abandi bashyigikiye mu karere nka Hamas na Hezbollah. Muri aya masezerano mashya ubwo wenda byo birimo. Trump yakunze kuvuga ko Obama yatanze imbabazi z'ibihano bigatuma Iran ibona amamiliyoni y'amadolari y'Amerika ikabihomberamo. Kandi no muri amasezerano hari abo bavuga ko bagomba kubaha amamiliyoni. Urumva? Barimo kuvuguruzanya. Ikindi nanone bira bya misile ballistic missile nabyo ntibabishyira muri aya masezerano, nabyo bayashyize muri aya masezerano. Iran yarabyanze. Ubwo bisobanura birasobanura ko Donald Trump arivuga, ariko wajya kureba we yerekana ko ibyo yakoze ari byo byiza kurusha ibya Obama. Reka tureba asesengura neza ugasanga ntawe bigutaniye cyane. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing.